1976 67 coopérative des éleveurs jibina Samba Yar Kettiɗi yeeya ɓooy mutuelle des éleveurs ari yere tosken ƴettiɗi ɗeɗo pelle goni komi anndannoɗe mbaɗɗa par ce que nit mon haalan haaleer mi anndat komi feddi fof arde ɗo katta soɗi soɗi bonnude tawaɗe wat galle aynaaɓe so laamu waɗi wona aynaaɓe waɗi so Ablaye Fouringal alɗol ɓurɗe ɗo France darmin so ɗon teski carte galle ɗum ɗo galle aynaaɓe yeeyanno ɗum ko docteur en inspecteur élevage en jeyaɗo ɗum ɗo gaynaaɓe meeɗa ɗum yeey wadde ko ɗum cadre concertation wonno ko ɗum cadre concertation wonno min ballodiri ha ɗum ɗo kewi mi hottimande koɓe jahata mi hottimande koɓe jahate par ce que pelle ɗe natti nootade e fode oɗo yere capannayyi ɗo eke huccita min mbaɗi kerie ino e ko hari jiri min kaɗe Ablaye Wade ha foti ayna foygal min dondi fanayi ɓeɗo wonko gañi hen oɗo hanne oɗo Abdoulaye Sami Diam min kaɗa ha fanayi heɓa min dondi weenu gayi min ummi weenu gaari min dondi ɗo campement ngeexo ñanden mbin ɗo ko mbeɗa lappo Modou Diagne Fada il woni ministre de l'environnement kono joni siko tawi woni a wonde yimɓe a hortima andu koɓe jahata tan a darto ɗum noon takim dartani darungal jalal ko baɗa min nehim min formima kono mi natti fam ko yaha par ce que sa heynima yimɓe a ƴettiyat kabaruji e maɓɓe nawana laamu ƴetta laamu o kabaruji gaddanaɓe c'est ça le problème ɗum mi natti ɗum wiide aɓe wiyeten aynaɓe ɓe ngala konngol les éleveurs sans voix ɓeɗo goto fof jogui fedde mum kañum oya ko Saydou Sow wiyete mbayi hoɗo ɗum gari oɗo ko Aliou Djebjel wiyete Sow jeeyaka Gamaji e département de Podor ɗum jogui fedde mum oɗo ko ganduɗa ko ɓeɗo ɗiɗi jeeya ko laamu hen ɓe ko Pastef jeeya oɗo Abdou Diallo e Saïd tata e Aliou Djedje e jeeya ko laamu e mbayi e jeeyi joni noon ko ay ƴeewi ala so koyɗol jommodima ummon do mi tonga tan a gueɗe bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe julɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaganima on moƴƴere waddani dow seeɗa e won kiir bawɗe dande mbeɗen noon karɗoro mawnan noon o eɗen kawri ɗo hande e Koungheul e sohlaji aynaɓe ɗiɗi Sénégal eɗen ummori ɗo wiyete Kees eywa eɗen jibina ɗo wiyete département Podor e commune Gamaji ene dillini meɗen sohlaji aynaɓe min mbeɗa wiya Aliou Djedje Sow dillinimi ko affaire gaynaka wonko jiimi e gaynaka vraiment ɗum welanimi tawde ɗum welanimi noon Allah hoddiri mbeɗa hawriti hen e yontam alay saago mi woppa ɗoyɗam walla mi woppa hajuji am mi ara mi renda e yimɓe yiɗɓe e ittude ko waɗa ko aynaɓe taw waɗani ɗum hen arrangé en nani bandiraɓe ɓeɗo wonko kaali ɗo ko heewi hello e hakkille ko an safranta ɗum hoore ma enen noon ken fiyaɓe hello e hakkille musgo ceerno so wiyama enen eɗen goni aynaɓe sawawa ko enen goni adi finde wattido sulmade ɗum ko erreur mawɗo saabu hande kala programme mbaɗanoɗo e nder ndiɗo leydi en jii pewɗo o woppama ɗon mo fewano ittama enen noon ko wonno ɗo ko sono ñawi sono selli ko ɗum tan woni
enen noon déplacement ji ɗi mbaɗaten ɗi e bandiraɓe ɓe kaldaten e mumen ko yoɓe tin gaynaka Sénégal gaynaka sawa o yoɓe mbaɗa hen hakkillaji maɓɓe ɓe mbaɗa hen hakkillaji maɓɓe ko en tampuɓe gaynaka sawa o wallaka finde muɗum kala ballal gargal ɗo gaynaka sawa o yittama hen finde muɗum kala nde journée élevage waɗi ko aynaɓe sawa o jeeyi kono ala hen dekketeɗo micro haal mettema ala hen joguiɓe choix donc won rido gonɗo hakkude men e état Sénégal rido on noon o yonani men wax dëgg yàlla rido o wona enen jeeyi yomo iwu hakkude men e direction élevage walla état Sénégal yo faam enen koye leydi he ƴeeɗen saabu emploi d'état emploi mo joguiɗen o ɓe kaɗaten ɗannade no joloyo e geesiji ɗiɗo keewi gaynaka gila e julaw gaynaka fof mo jiiɗa ene reeni sagata sak ina yoɓa ɗum walla nogas ɗum noon so ministre ari ɗo ina foti ƴeewde haalda e aynaɓe ɓe anda caɗele mumen namno ɗumen choix mumen saabu piyaɗo ko kañum andi ɗo ɓuusata e mum neɗɗo wawi ŋañanade hoore mum ɗo feɗɗe mum Allah jarama mi jarama a ardini ɗum he giɗo ma ya andu gaño ma warat giɗo mum a faami holko wondo ɗo ko wondo ko ɗo e laamu Macky he kala wiyete no weeli ko mennoɗo ko weeli andata ko metti minen noon mi meeɗa met ko weeli he laamu Macky ɗum taki min gandata ko metti he nguɗo laamu heddi noon Haruna Gallo Dialalo heɓeɓe yadata ɓe Ismaila en he debbo o ɓe fof minen ɓe gandi Haruna mi ɗum andi gila e PDS miɗen jaada iɗum wiya mi addanma PDS mbi ɗum a wawa kam addu PDS Haruna noon ko gorko pullo barowo aynaɓe Haruna ko gorko pullo barowo leñol mum miɗen jiɗi noon kala ko gandanta kamen ko ray donno tan kala ko kewi kala arɓe ɓe jaada he ɓen ɓe jaadirta e ɗumen noon ha ɓe mbawa fewnude galleji mumen ɓe mbawa fewnude poseji mumen kala ko fulɓe aynaɓe jogui aynaɓe foof ndenti ɓe ñaama ɗum ɓe jooɗo jinmi noon laamu o yombo acit hakkille minen min darima min gotani laamu o ha laamu o heeɓi gueɓal mum laamu o yolti min jolti gueɓal laamu o yo laamu o yoltu gueɓal aynaɓe holko woni ɗum Haruna he nden fedde nde wondi ala mbo ardini ɓe ko kamen cosi fedde mumen kamen sommation ɓe gardidiri kamen koye mumen jinmi laamu o yo daro waɗa ɓe audit no waɗiri ni audit ɓe watteɓe ɓe audit yoɓe mbaɗe audit yoɓe mbaɗe audit mi salmini on mi jaami merci beaucoup jógee Matam am na ñu jógee Tamba jógee nañ partout Sénégal daal daje nañ fii tey Koungheul lu ñu fii taga daje nag mooy éleveur ñi nga xam ne ñoom ñooy kay di sàmm di jof di wëtti di jof ñoom ñëpp ñoo bokk am benn problème boo xam ne il faut ñoom ñu taxaw kenn ku ne xam ne lii seen problème la dañu ko bugg a waxtaanee te ku ko bugg a waxtaanee il faut nga ñëw fekki leen ñu daje fii nag sàmm ñoo fii daje béykat ñoo fii daje lu ñu fii daje taga daje nag mooy ñun dañoo dem ba xamatuñ ci ban façon doxalin bu ministre bi doxal ci wàllu élevage ñun dañu ñu boole woon ne ministère de l'agriculture et de l'élevage mais l'agriculture kese la ñu gis élevage bi dañ koo teggi teg fale dañu ne nag président de la république son premier ministre delloo si leen ñu suñu ministère delloo si leen ñu suñu ministère de l'élevage jox leen ñu suñu léegi département la ñu am jox leen ñu ministère ki ngeen jox secrétaire d'État jox leen ko ministère de l'élevage mu yore ko comme kii dafa ñu fàtte Mabouba Diagne dafa ñu fàtte moom kenn la kam béykat même béykat bu mu xam naa buy béy leneen waaye ñuy béy ci àll bi sax ñu ngi doog am problème parce que ci jóge jiw bi sax man gis naa ci ay problème parce que boo nee kenn ku ne na ñëw jël jiw na ñëw jënd ji ku ñu bind rek na nga ñëw présenter sa carte d'identité takaw beneen problème mu ngi ñëw dëkk bi léem ñu tëj seen buntu nekk ñëw dem jëli gerte mosut a am fii moom na seet loo xam ne dafay méngoo ak li nit ñi population bi di dund na seet ñi mu xam ne moo leen jiite
li ma ci yokk nag manuma yemal fii il faut ma jàll benn ñaari mbir il faut ma wax ci benn mbir mi mooy suñu kuréel bu ñuy wax CPF ñi nga xam ne ñooy dem jëli nag yi di indi di ko jënd bu suraay dama ci def ay wax yoo xam ne wax bi man xaw ma fan la jógee ñu ne éleveurs yi ñoo engagé junne yi nag éleveurs yi mosuñ ko engagé mosuñ sollicité assemblée générale wala ñu bind ñu ne éleveurs yi kaay leen bindu ñu bind ba ñu am nañ tool nangam ñi ñoo engagé nañ leen jëndal nag mosta am GPF ñaari nit ñoo ko sos ñaari nit ñooñu ñoo engagé junne yi nag te am na ñu jënd ba ñu am juróomi téeméer ak nangam ñu ne jur yi duñ ñëw pour lañ duñ ñëw haal ew assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on ɗima on ɗuɗe ladde e nde nangue e nde tampere jooɓi pasuji mumen jaraniɓe yimmade Kédougou Tamba Kolda 14 région 46 département onon fof mi salmini on mi wi on jarama eyyi wonko rendini ɗo yimɓeɓe min haalam hanki woni haalam hande gouvernement ne waɗa de mi wiyani on ministre waɗi kono gouvernement o ne waɗa min toujours ɗum jiimi saabu ko yeesam gouvernement o ene adda ko yettota ko aynaɓe yettota ko population aynaɓe keɓani gilay Macky Sall temet 3 million adi 1 milliard mankuɗo wiye ko nayyi wiye ko beyi wiye ko baali fedde nde ngannduɗaa ko yimɓe ɗiɗo cosinde ɗo ko yeesam nde sosa kaalis min ko yeesam wiya kaalis aynaaɓe ari somi namnama prof mi hollirat ñande Ali Saleh dari wi aynaaɓe dañi temet 3 million woto kaalis o ruttade ko kedde kaalis projet wonno ko ɗon yiɗimi tinde kaalis natno e aynaaɓe mo yettaki aynaaɓe Haruna ɗon e ɗon noddi amen min mbi ɗum wota noddu min yo noddu aynaaɓe Ali Saleh wi ko yoɓe noddu aynaaɓe o rutti o wi nde min jooɗi e sal yimɓe 10 tawa e sal he miɗo wawi limirde ɓe goto goto kono tan o hokkani min ɗum o wi min mi waɗi hooram président CPS mi waɗi Aliou Dembourou trésorier CPS mi waɗi Dieynaba Sidibé secrétaire général hay Dieynaba ɓe cakkitino ittude ɓe jaada e maɓɓe tan ɓe goni groupe ɓe batti ɗon dem waɗi démissionné wi kañum ala ko andi hen ala ko holla suusa ardade ɗum ɓe gaddi cakkiti ɓe gaddi milliard mankuɗo ɓe mbi ko aynaɓe jeeyi ɓe mbiya ɓe cooda gayɗi ko ma pour gaynako tawe hen jeeye he ko gouvernement addi ko yo goto fof waɗ million ngaji 2 e temedere ujunere ɓe 50 ujunere jomam million ngaji 2 e 50 ujunere hay goto ɓe gaddanani kayit kollirɗo ko ɗum gaari jari France walla ko ɗum gaari jari Brésil min namnima mbaɗa hen kelle rewɓe mato ngalano hay goto ɓe kollani facture mo ganduɗa o facture ma aynaɓe japp ko ɗum sooda facture proforma min namnima ɓe ganda ko facture d'office min keɓani proformal min keɓani min mbiɓe min ngala hen saabu minen min jogui ko nayyi ɗi ganduɗa a yeeyat kolce 10 nde keɓa 2 millions neɗɗo noon ittata kolce e coggu kolce nogas ma jeeya ɗum cooda nagge wote nge anda to iwi anda prix mum mi salmini aynaɓe wonɓe ɗo ɓe fof salmini kadi remoɓe wonɓe ɗo ɓe fof mbiyetemi ko Mbisane Ba ko min ardi fédération unité ji pastoral commune de Vélingara Ferlo kono kadi miɗo ɗo ardi groupe mo ganduɗa groupe coopérative mo ganduɗa biyeteɗo coopérative Jon Conno tawno mbiɗen gumi ko ndema e gaynaka woni ɗo ɗum addi ha coopérative naaɓe ɓe gaari fédération unité ji pastoral o ari président o pour haalde e goƴaji ɗiɗi kalata min kalanmi tan ko seeɗa yinmi haal tan ko gaynaka sawoka ɓural ka kono ko hewri jeering
ka fodde ayne ka toppite ka waɗa réussir to bange no jiiruɗon ni fof sabu on kaali ɗo opération tabaski sa yi opération waɗi réussir ko gaynaka saawo eɗen gandi maggal touba ko gaynaka saawo eɗen gandi ko wiyete gammu tiwawon ko gaynaka saawo eɗen gandi ko wiyete ɗo to madina gounas naɓe jahata to daka naɓe ɓe ko gaynaka saawo eɗen gandi gentilaji baɗeteɗi ɗi ko gay koyɗe tati joguiɗe ɗe leydi ndi ko hen koyngal gotal woni gaynaka saawo bo ɓesdanmi hen tan ko gaynaka saawo ka hakkude moyen e remoɓe hakkude moyen e remoɓe heɗen mbiya laamo unité ji pastoral uji ɗi immini ɓe ko wadde organisé hakkude remoɓe e aynaɓe imminiɓe kadi ko laarde hono remoɓe ɓe dañirta gueɗal kono hono aynaɓe ɓe kisirta e leydi he ɗum addi ɓe mbaɗata ko wiyete plan de gestion woni no remrete e no aynirte gaynaka ko poɗɗo okke gueɗal timmugal kono remoɓe ne ko poɗɓe okke kadi ladde ɗeɓe ndemat oɗo mawɗo joni joɗinoɗo haali wondena aynaɓe ko poɗɓe weede lappi geggir jaaha ngara ɗum ko obligatoire koko foti woto ko poɗɓe dañi lappi garɗi e balke he ko poɗɓe dañi lappi garaɗi e beeli he ɗum noon ko poɗɓe okke leydi aussi ɓe jiyana koye mumen leydi ko jiiɗa ko woni ɗum laamu o yo accit hakkil e remoɓe aynaɓe enen heɗen gandi ko enen goni doole laamu o ko enen jogui fof ko enen mbawi fof ko enen gandi kadi hakkude meɗen ɗum noon mbeɗa salmina on mbeɗa juuro on mbeɗa salmina Mbayka mbeɗa yetta ɗum e darde nde ɓe daariɓe mbeɗa salmina Amadou Dikal par ce que Amadou Dikal mi andima guila e nde union s darnete e haare dolli an e oustad Samba Halaji mbeɗa salmina on mbeɗa juuro on mbeɗa ardi noon e neɗɗo mo ganduɗa mbeɗa yinno dañe konngol nde anda sina weeɗi woni Bacci Yeroka woni Mamadou Yeroka par ce que koye fedde mawde jiyano woni fedde wiyetede EGAP kamne wonko ɓe gandi he restode famde ele wor woni jeeyo sow mi fawti en banam gorko mbay président aynaɓe lorima mi salmini kaw Amadou Dikal kala mo gonɗuɗa mi salminima kala département o ha région ngaji fof mi salmini ɗum won jawani ɗum waɗ ka Amadou Dikal mi keppinama andi ñalaɗo heppani ñamde mboɗo so ɓiɗɗo gaynako gonɗo ɗo andi en tampi en lorima goga tukka en lorima en tampi eyyi il faut mi salmito gouvernement Sénégal min gañanima min putaki on jomoye fayi baƴinɗe jaɓuñɗe Ousmane Sonko ministre premier ministre yaɓuñɗa Thierno Yaw premier ministre nga xam ne yow lañ dénk wàllu élevage dañoo bëgg nga wax ak ñun élevage saawu yi élevage sàmm yi élevage yi nga xam ne tey ñu ngi reyante fii di doorante fii di cattante fii suñ doom yi jeex nañ de ñi ngay reyante ngay cattante ñi nga xam ne ñoom ñoo fa toogal éleveur bi seet ñu lambu ñun suñ doom yi la ñuy xaasal tey ñun dañuy jooyal tey ndax jur doom juróom-ñeenti weer bés bu nga xam ne keroog nga war a dee yàlla may la ko doom jooju nga dégg ne rey nañ ko loolu dafa métti te waxu leen ci dara Haruna Galo Jalalo min jawakima min kutanokima sa yino min mbanno maɗo ko jolta pulagu ngu gona darogal pulagu an Aliou Dembourou yaay Dieynaba Sidibé doylo temedere ndungu e sappo si neɗɗo heeɓi ɗum foti doylo Haruna wonno timtorgal pulagu sa yi ka Amadou Dikal selma accuma a fusdaɗo gal ngal leli nde mbiɗa ko ɓeya lartoto ko jinmi nana ko kalɗa ko darogal ngal sa wannogal yimɓe fof jii ko e mumen sa ko yewa gawri ndi buuɗa garɗo kala sappo sawa naɓato naɓa jawdi mum wonɗo haala hewata sa yi haala heewi tan ko goto ñaami acci aduna fof Haruna min jawakima ana Aliou Dembourou sabu ko ɓiɓɓe fulɓe gay aynaɓe ndeko ko goni aynaɓe ko onon tan ndiyata ko onon tan mbaɗata minen gay maya koreji mon ɗi gara ga emin tawa miɗen ballodira mo ene diyal kam min ballodira mo ene booɓo min jiyani onon ko balluɗon min jiyani onon ko tunnani ɗon min machallah il faut min kaala
amaddi kala noon huuɗi Allah sabu yeehi ha ɓoyi o yiƴi ko gandanɗa feewani o wi yomi ruttito caggal mi yaata e kam ko ɗum woni kelifa a waɗi gueɗe kelifa yaada yimɓeɓe yaada e tampuɓe ɓe wullida e mumen sowda e mumen sa yino cuppune ɗo hanke hecciyanke ko ballatno en so wallatno so tawi no walli han tan hande a accata ɗum sabu hande ka kelifa hande a woɗɗe duuɓi 90 nde ɗon sa yi hunde na bona ko ni watte ko ni kelifa watta duttoɗa ɓawo mbiya ɗum boni yomi arde ferdina ɗum gacca noon kam hacce kore jam fulde ɗikomi haala gaynaka kako enen ko dentika enen e jom ko e fulɓe fof maguinoyi ñop ɗi siyare ñop ɗi ñanal yoppi jam suma bokki éleveur ak bokki baykat yi nuyu naa leen bu baax boo gisee tey ñun organisation bi ñu def ko wassalatu wassalamu ala rasulillah musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam sañjantoɓe gotago tambiɓe leƴƴi nder rendo hanaw ɗumen e caali waraga ɓamtare calminali tedduɗi tewiɗi newiɗi nokkari ɓuuri woɗɗe fittanan fewde moɗo keɗe bandiraɓe weltare koko waɗi min gado beñe mbeɗo ummi Ndar ndewmi hanki ko barkewi kejjumi ko barkewi 5 heures du matin sababu wonde waytade caɗele aynaɓe yiide hen hooram ɗum addimi ɗo mbeɗa wiya Harouna Abdoul Dembo Code boɗaɗo Ndiayel Samba e Touré Oole ko toon mbotam Dassa jooɗiɗo commune de Barkeji ma walla mbiyon kadi Moussa Wuri hawlu wade Binta Aissata Ramadou bandiraɓam nanɗo saabu mi tawi ɗo mawnam Amadou Bacci Binta Bey mi salmini ɗum on passage kure jaam nanɗo waɓen hammeyiɗen Hammadi Ceenilen mi tawi ɗo kure jaam no limti juuma ma walla jooto kono noon koko tonga kono noon jaafa ɗon il faut ɗum jooto noon nde tawno puneɗo ajjoto komin defanay eɗo jooɗiɗen hannde eɗen ngol woni commune de Barkeji mbeɗa salmina maire amen on passage monsieur le maire woni Ousmane Samba Dalla ngal ɗo gueɗal nde ɗum waɗi nde e boni Suisse ko min noddi ɗum téléphone kalanmi ɗum mbi sika wawi bom moɓe commune o fo nawra allahu akbar saabu ɗeɗo caɗele koko woyate ñande fof teko maire o wini noon maire commune de Barkeji darde makko e commune o wallahi l azim o dañani balɗe deeji nde tawno haalo pulaar mbi ko woto foɓɓata woto senglata hello e hakkille noon on kaali mbiɗon ko jomum safranat ɗum hoore mum te noon il est temps aynaɓe daroɗen hon woni aynaɓe noon siki wiyama aynaɓe noon ko enen ɓikkalaji gaynaka moderne wari men ha mayiɗen en ngala haaloɓe yoɓe ko gaynaka moderne wari men ha mayiɗen en ngala woytotoɓe mbeɗa min donoma grand frère Amadou Dikal Ba yo Allah jokko hono ma jonno balɗe ma moƴƴina batte ma gurdam ma heewi nafoore nde tawno nokkuma koɗo nokkanteɗa an nokkuma koye nder gaynaka e sawaw min jii hen koye amen nde dariɗa gueece amen wadde ɓe min cuusi ala komin kuli haalde komin kulani haalde ko noon min kulata wadde kono komin noriɓe minen aynaɓe min ɓooyi tan ka nande gueɗe gaynaɓe aynaɓe gaddama huutarama aynaɓe jitani koye mumen hon woni aynaɓe homo woni aynaɓe ko woto ñamata goto ñamata ɗum walla ko yimɓe jeegoma ñamata gueɗe aynaɓe foof kala ko ari wiya kañumen goni aynaɓe keeɓa hujjaji aynaɓe naftoro ɗumen so caɗele gaari mbaɗa croisé les ballons so caɗele gaari ɓe jooɗo to ɓe jiita aynaɓe guila e nguya heccanki ɗo biteɗo Amadou Ndor Baba jaggi ko woyɓe mum ga hedde Tamba huccitga jaggi ko woyɓe mum hedde Tamba ndew jaggi woyɓe makko o waɗiɓe laawol hollireɓe laawol o rungi o nani woyɓe makko goppama te ina jaggi woyɓe mum ne ina 4 mbaalo heeɓi hen dammiri nogas heddi nogas e goho wiya ko yah garta rokka rendez-vous caggal mum nodda téléphone wiya woyɓe ma goppama wadde homo woytanto men homo safrante men hujjaji men onon noon wiiɓe ko Pastef goni ɗon on dañi haaju saabu premier mandat si en beela mbiya ko yimɓe ballatma ha keeɓa mandat ma kono deuxiéme mandat ko an golnat ɗum hoore ma sa gollani deuxiéme mandat ala ko dañata te noon paamen ladde nde koko fati hujjaji aynaɓe joolema pourquoi pas hande kala ƴettuɗa commune
ɗum wiyete hen silvo pastoral koko wawi pattel gotel wonat heddi ko fof wiye ko remol wadde ayna mbiya ko yo jaltu leydi ndi sigon mbiyama ndaye hoɗo paaɗon on ittama nokkuji monɗo jeyɗon hoɗo paaɗon ladde nde fof nane waɗa grillage uji te jawdi durat koye ladde durta grillage c'est que caɗele ɗe jeeyi ha gaari nana wiya aynaɓe yo gar cooda lujol ujunnaji ɗi ujunere temed joyi ɓe keftat kaake men ha laaɓa ɗeɓe guuro enen maaya saabu ɗum ɗo soodi lujol ujunere kelko ɗum ko gaynaka moderne gayma joyi coodade million ngaji kottima sappo coodade million ngaji mbaɗa ɗum mir ata jamde kono ko orata ko e ladde ala fatti situation natti ministre men wonti cincam hoɗo mbattinten merci beaucoup kaɓe ɗen gara ɗen cala ɗen ngal ɗo gueɗal ala foti situation arata. Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage tey dañu teew fii ci Koungheul yaakaar naa ne déglu nañ fi 13 orateurs seen wax lépp du dara lu dul li nga xamante ne moo doon xew bu jëkk ak jafe-jafe yi nga xamante ne éleveurs ñu ngi koy dund ñu amoon yaakaar nag am yaakaar na régime bi nga xamante ne moom moo fi nekk mu nekk régime en place dina saafara jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon depuis 1996 ba léegi parce que boobu temps dafa amoon ay kuréel yu fi nekkoon nekkal fi ay éleveurs di jàmbatal ay éleveurs yi dem ba éleveurs yi jox leen bopp ñu mujj tourné bul bi nag di defaral seen bopp ñu ngi leen di assurer jamono gi ñu toll nii kuréel yooyu am nañu yaakaar ne premier ministre bi su ko yegee dina ko tas parce que amulul éleveur benn njëriñ éleveur saaw baa ngi nii région bu ne éleveur saaw yaa ngi nii kuy wax ak éleveur ñii ngay waxal ñii ñoo yore gàmmu gi ñoo yore dëj yi ñoo yore màkk bi ñoom ñoo yore gàmmu gi màggal bi fépp kon monsieur le président de la république et son premier ministre bëgg nañu ngeen waxtaan ak ñii ministre Mame Bouba Diagne toujours c'est le répète il faut l'arrêter dinaa joxe ay alertation parce que Pastef laa bokk gëm projet bi gëm ne projet bi dina defar élevage waaye dama leen a bëgg a yegal na élevage moderne munut yor Sénégal en 2 mois munu ko nañu xoolaat ministre teggil sa tànk nga bay sa àndandoo yi nga xamante ne say anniversaire prochainement la dañu bëgg nga gëstu éleveurs yi nga xam ne ñu ngi jógee région par région ñëw teew fii wax seeni jafe-jafe gi mooy lan mooy tey ñëpp ñu ngi leen di jooyal waaye su njëriñ bi jotee rek benn éleveur dugg dégg naa fi waxtu ay nag yoo xamante ne amul benn éleveur bu demande ay nag maa ngi ñaan premier ministre nañu xoolaat bi xam ne exactement ndax éleveurs yi ñoo demandé nag yi wala ay kuréel yi ñoom ñoo demandé nag yi wala ngay jox ko situation. Deuxièmement bi ñu ngi lay ñaan sa ministre bi na wàcce ci terrain bi xam lan moo nekk ci jafe-jafe parce que ñun bu baruñu liggéey ci Pastef loo xamante ne benn ministre bu bokkul Pastef dafa war a ñëw fi yàqal suñu liggéey déedéet ñu ngi am horizon 2050 loolu dafa war a leer bu ñu benn ministère yàqal suñu liggéey boo xamante ne def nañ ko plus de 10 ans te yow nga gëm ko ñun ànd ak yow protéger la bi ñu yegg fi ñu yegg tey monsieur le président de la république ñëpp xam nañu Ndiaganiao amul benn département amul benn commune bu ko ëpp ay nag mais département de Mbour département de Fatick amul benn nag bu jóge Bersil bu fay taxawal pourquoi léegi nag ñu ngi wut ay lobby yoo xamante ne dañu ànd ak ministre boo xamante dafa jël ay membre benn bokk yaakaar def leen ay xarit ay milliards am na benn jigéen bu ko wax sànq nee na fekkee na Ali Sall Diop joxe 300 millions nee na fekkee na Macky Sall joxe 1 milliard bu manqué mais xaalis boobu anam fan la dugg nañ gestuwaat ñun bu ñu liggéey ba passé ba àddina bi won ñu bopp ba pare nag am benn ministre boo xamante ne moom moo koy yàq loolu lañ ko bañ ci ñun waa Pastef ñun ñu ko bañ en 100%. Deuxièmement mooy monsieur le président de la république dañu bëgg gestuwaat sàmm yi bu baax a baax parce que jafe-jafe yi bari na ci àll bi code pastoral bi nañ ko tegaat ci taabal yi éleveurs yi xool lan lañ ci defe lañ ci war a defaraat ñu defaraat en tout cas li ma fi dégg daal su soobee yàlla ak yónnentem
dina def le tout maïs bi nga xamante ne aussi Aïda Mbodj mooy DER jël na ko jox ko Arona Gall ñun éleveurs yi bokk Pastef d'accord uñ ci tey d'accord uñ ci ëllëg parce que yaakaar naa ne Arona Gall ëpput waa amul xam-xam bi nga xamante ne waa Pastef amuñu ko ëppuñu xam-xam pourquoi ñuy jël benn marché bu tollu 5000 moutons ñu koy jox benn nit département bu ne am na benn